ka wono kukana nyempa ma nang da wula da binyo. So there's some women bamba mi orgasm ne nyeben sha. Akwala baniranga dunya ngo akwala banga ba te guruma. Amaka yo banyara. La ya yellow. Okay, chekate azam pa oti bonam na zaduma unam duka gase unin titinya vele katon pata ala fede yuko pune kati akana ti jinjimo pune ndesi za enfant shell dem bien zanti samba na nemke di jimo kate pi bol inside tamale mi wilum boni abu moaz zo mi tenan katare kaya mal nirba yete dumo pune timini bonne ti chante wi sto shell zo nyara kamane domin pa bi biene ami won sanan dir enfant gar ochi domin pa na biene benir ba ma sunsune who benefits more wole dir enfant gar ochi den kan bonne ti yuzo dezo zo tinanga katar kamale ndo ari pam du wona wona nye dampi nti table rufaida kasoka mio aida ogwanyela ngumbe du mo pune dezo chekan namba man habi piana imara Rufaida, recent time near da bohra na bangazo so anda tizanga da shi ko ka tempa yanko oko haglema kan kunye kaka tura tarane Lots of people were tagging her. I have a lot of friends. But maybe you there I mean when nothing gonna because I na closest friend to the knowledge of Supambaka, I could to gender bang best friend more because almost all of my friends we are close. Okay. Manka unzum. You know to pass hashe. Okay, so are you ready to mention the person's name? Oh no, I'm not ready. And so that I'm done as oh I know me I hear so nada kujele. Okay, bro. Parmara ya hila pam ara make a comment share ka dezo ya cheka opo ka papa abia atile Parmara puya ama mi shawda ba chama mama ku cha ama pa male bonda bangsam dit na ka e to share ka ro fe banku lan ko la kama la ye because bia go den ku ye shambala so dem favor bia na ka ro favor so that's fine. Okay, so straightforward. Zombo na te yuli kama domin pa ibiane. Sungun dira enfant pamgar ochi. Tulenu yunan kana sane akpamba puni. Ben nirba ibiane. Whether be marim be determine munka yunika o dira enfant pam mumbala ma sane. Domon dira enfant pam be pa mon dira enfant pam. So pour ka bazon antimo opportunity share. Okay. I'm more question Shelma. Is it even world researchers not to the answer? It's a very delicate question. Okay. I'm out to my opinion. Sasha come in yellow to an year like man opinion. Yes. And I'm okay. And I'm entitled to that because I'm a human. Yes. Pamin do be behawone. Ida mamle kabe amlia kaba nang kabiane. Okay. Now one special pam. They're very special beings. Abor kachi lalanyale. Okay. Aku biya gunen tibor pa anazelo. Ana ku kate tozel kunku. Kay to ablenyale. Yes. Shebe mbuto bon bawo. So kay ben halat kanate na bola pa ki biene. Labu ma shi ni biya gunen tab kunku. To maninye shale. Papa ma diran fan pam gatte te dabon. Okay. Nche kan yalla la ma. Dinyala mamleki be. Hal niti nati nirba bang tabaki biane. Pumpo ona kaje anya pa doi ku popa ka biane bihabone. Bun shakam jila do mazo. Okay. Mun responsible who me ye to an I know responsible bun shakam jilazo. Okay. Halte jama ngore sa pabla paroidan nyema. Okay.
yorma ka ba para ben zan tilandre ka ba para bin sha kam za sa in yan bibiya guna ka ibiya guma nyasa she yin don won nasa ma okay kanan solo ka to bubo ki chana ko ban be sha ma fa nan bayan gwa ne bibiya na sapur koble ka ba zan number yes so they do sapur koble so they are very special to extend that abo tritro ven yan ga ikuto bi bien okay pa mi do e bien bi ma gbogbo she kunko pama do ma gbogbo sur na ngba no chikache pama yeah agbani ye to ashanoma so de zoya pam ka anye ka domino pa bien tam kam za pa wa ya ditinin ki bakan ya benefit ma she balawo okay me yan ditinin ka man kan ka ce ya ti ba ni yan gbogbo ni yan bo ayu ni yan na yu asarachi har din yala ngunin ta algarma gban na zan yu da asarachi shaya ne nyine yes just to show that nyine no okay one a chant yu asarachi ta lefe kapte zala ambliya dapsele bin shakam donwo ni yan ta kawara ni yan ta shinkafa ni yan ta hannum de komkati la para benefits mbala yes na ko yulu suna konko ayen nan le de mala tulu doawo ne second ne tête chez abo le te pa mo yang na kaptai jarna ama dindi be dribe no yes okay pa ma yang na ba mal kavin katin da discuss la ba ku jane do yang na balati lorna kai okay so alira amliya pamin do amliya tiana haleki kati shine abon ne nyasim bene she nyina nan responsible timza she yin kun nan ban shaka abin responsible da ku can halima hala malpa kato shukuru establish your business nan ban shaka da ne she yin tiladirawo upon maybe establish your business maza she yin tiladirawo yes so mule benefiton ban benefitir mo agba so anyeka amin apa ejia ne bi ka ne oditinin ki makane fitina ne kanana munje no wumlo awa wurto di bayt ka yama atwi wondila be fale amal bun ko di fal ma pai amal yule na yuro ko babera be behavior wonin nyine ayulma en tableau ko na be hawone so do kuto benefit more than pa in a relationship between the marriage kana man do kuto benefit okay so kama an yesha mo wonon responsibility to ambalama so dinan ka do bazan habiane ka maybe hello kunun responsible baba kabanan capable of doing some things ka pamo now you ko nye pamanle ka gbasa hambalo nuni tinto ene do mo gban yam benefit ni ma do be biar yuale aka biar yuale whatever it is man opinion pabo benefit gata daba still hadi kunun ba ka pamo yes nyama on yer maya an yer tin yerta do ku mali ku kaula kanan wiki kabto nun capable take responsibility sha na woni dibuto kurda baka pa baka charda ba ban tibi biale so kunun wula kanyal dole nyal do mai kane o malbun kawula pa ma ne dibi fale ka di arziti fal pa so benefit man bala okay so ti kana ti en categorize it it's a general thing okay I think come on will benefits sometimes you ask yourself will benefit in bien ma benefit be amlema benefit be and don't responsibility benefits ka yarmo laka embohama how researchers between your answer okay so I ain't speaking to this kind of issue you speak on your opinion yes, if you generalize it people will come after you and then you can't defend you but I hear my opinion in your and you are entitled to your opinion because you are a human being in your share my year because how late to be hagupuna you to you pam na ko pa kagero de be nye kumdang la chu nyi do nya vlo ne champion an chika cha pa of course so be my raise by well can you la kan ma pa ma mbere I lab and ma but this man the chamaka te suri bu uni abo pa ko
o gara de man la ke ti yun le me film di non ka pa gara yun la film ba ti pa ite gardu kamal yiko goro pa ma goro kala ma yiko goro ba do mo no bun ma so ko en ka tal mi nyal na dol ni no bun zo de ba be bi hawni antu dol man logro zo ngantu dola logro zo ngantu dola vielem zo be be shaka nan da kan zon dol it's a normal thing ama tun wona ma de to zo katin yar so no labna san bro provider yes. Bro ya ni un sane ayuri domin pa na biane te ko le dinya mamle na ka biane be hale bukul bola tab jia doara ne yi pa ban dire enfant pam ngata dabama relationship shi your opinion wala ka anyel. Okay, first of all, in trying to pray our viewers on all social media platforms. And they should keep supporting, liking and sharing. Okay, this topic we are discussing or we are about to discuss the very complicated problem. So, T cannot really mamle the relationship. And to pa marriage, pa min do sun nambala. In Myanmar, ikuto ene be di tap down fan. Is like everybody benefits. But to my opinion, do benefits of garpa. La. Yes. Le sanka nya kayela. Ninja shakayel maya. I think she era shalom. Out of 100% of men, 90% baba nang responsible. Sa kama tu sheldon nang tarata wa na baba nang dalamba. Bishop Maldi yiku na banang bishalada. Beso biani oku kayiku. So ay kayiku ni anang laban ma den de patali. Paano to supporti o boyfriend yo yidan. Of course. But jongo ban sheda zo magare bankadi yiku. Example like I have this scenario. Mfongne neighbor so she's a teacher koidan tumda and I am compare oidan tumda tunshale with pama de you are shale oidan you are not to perge pama you are buta but the man obobon will take responsibilities. On several occasions, kan jia ka pa ma chance dash ka fa palanga paga ale ka bibjara ko zungo changa shipte ka bills ma za ji pa ma zo. So pa wala ka do ma painga. Yes. Wow. So imagine kamani ka ami yidana to nang ka banang da bes ka jeni nirbugu mi dam. Uncle was like ka take responsibility man in pa ka tu na idan jola pa sambane be he is trying to add. So now how will you feel, you the lady? Definitely do kuna nyasam because then do to know nang na ben ya shan tra den o nang na. Yes. So how sure are you that at a second man agba you can do it? So since that time showing about most men, 90% of men but take responsibility. So kama anye shamo dunu to tibela tinto pala kamande maybe o yurlan zante pama la kane be kama maybe o ku film ne pama gban to nang ma zo so chekan ku chere nzanjero yurlan zan cham pama sani den to biani but he just feel like the woman is capable pama na to nang so chekan chen to ko no kala mi kana on ye ni impart na yin gbpe wa kana on ye le to bakaram ho be tun ka fa no mi yara ai kai ko ni ato gbpa ka compose rin na bu of course ami ka pa ka twi de bo na inte bo it's not compulsory. Yes. So bien do pa be na te dibu to shelter to bishakam clothing everything the jila do mas. Okay. So how about the conditions, but if
I could to darnyama through Sahakam, but at least in a year provide nyama debai. Okay. So until I year next year. Okay. So and looking at marriage aspects, the entire year ni do benefits more ngarpa. When you come to look at I mean pain na Maria kukuna untuzu abeta kabin shati nan karze ni divorce ma most cases pa ma bachan ka sang de behma chana the man like doma claim la behma because karze ne anda kunna yilwa da bishi bika man bayar bakula agbana ku media of course so they benefit more kama pai ku yirdu yile hello male behe kama 7 be 5 they make la show ka do ma take greater number but they be 4 cause on one time as an chat so ni ma pa ma ni benefit ni la wala meanwhile aspect ma the journey of conceiving halent to joy pa ma kon conceive facer ma do ma go za facer because then yet your responsibilities ma tima dawo and you want to enjoy kasuna nang piamam everything do mo ban provider so this and before ka consider ma ben shayan kana to ka consider to consider ma and that was do you know Uncle Mas, you are taking me to something it's a fact so do you know even excuse me to say love making pulu most men be consider love feelings okay you like I mean a palam doma una o feelings ka on consider once ka wonu kana nyem pa ma nang de wula de binyo so there are some men there's some women bamba mi orgasm ne ben sha okay so dab sha bambela ma greed mbala ma dinan ka dinto nan ka do so bien ya ko non selfish o ma once ko o kana kama yelmo but ko ribu mi more about sex so dinan kan impa maybe the kana la ka nyindina bo pa lok shepo duntuna pa ka gwaza pa na de tumina a lapse do ma hankala do so bien we kuna alama mulan ka sagwa no drag like cuddling and other stuffs we kuna ismu suko de nama kacheni nan pro ka di joya so when it comes to love making highly character connected doma benefits are pam ni man pool so and pregnancy journey risk pabab shap could take a risk because that thing is a matter of life and death it's either ka tien kwapulmana to joana ka twibe ka biane so imagine ka adwai 1 2 3 4 kana onkuta ala fe hu ka joana no complications karase ni amin do ma inshallah tam ko zena zanga obeto ka cha onye nchende ka benefits mashallah mbala benefits mbala ni wa tazana ra in twitter bieni sura ka biya of course so halan ko indang ma wacha ta perga behma dubai ka gumtu hedi dinya la like la number ma de to perga dubai at least let me have access to them so ma ami dinya sham kama ya shamu dinan kan yem perga behma zan tawa de dola most cases be unia pa ma agban to be sham because aizan bima kule ka yiko be sane ayune behma shukuru ne bedibuzo aizan ba ante baba ma hale aidu but upon inquencheta mama benu ku be susuma there are some beneficial aton ku yarmo de pamna bien de nguire tu because enyel kapa amendu no to chetawa ka bena call taba just because of bishop bambe busunsunuma and so abinye kan di man ma ka dina kunyela izana disturb dan fa ako mo hala ku zampa jo akami no chetaba karzeni bima emjela mama sani obe mama sani o yabo o shukuru fees
hospital bills special kam do mo nyune tuna nan dal me lankan so de tuna ka mi di be ma mina lankan e bugu hor mana ka be mbala so bi ni to bien san di pa man yen zan be ma nzanta man nan ya da ke ya cheka bi ma ko wazi champion ya mama on witness lami ka pa min do chitaba ka do ma ni ande bia be inde be ka tse no do ma ku to bilba nyim pa ma ni mbe katanga kala yuna bi shukuru fis ka ko la na sayna bi niema ka ba sayna dana bi zon ashipte tim ka be na chamte dana dimi pa like do ma bu mwar mu he can do it but he won't do that's unfortunate so cheka ti into Vocom ka lava tizan jimato et so I could be le kam ka yuna gade comme TV zone na bon j'étais jiva nyala den non ni mo pas Rufaida ne debe gada ne te dabu mo ndira afane katimi gwa ko je ne bangwa za ndira afane do me yen so now ne ti pi even be ma bien ma ka fen ya no de so malar si tu ka to surma so cheka de Vocom kala okay so to Vocom ka labna kan ya ku en suya kadama all the social media platforms ma tibe TikTok ka be on Facebook be YouTube to suya ye chante subscribers on YouTube channel ma Facebook ban to follow it TikTok by the same thing donc ko en chekati ku ba program ka gbanu to nyere ndi amfane kan la tiri kadama ni ye liga share ina ma man kan tamale ma amanu ku ye share mo zan hay ku bo ka chan o sane anto nyere man kan ko hare ban shakam dum ku bani ma yetwa ko ni ma nyere mvie pa ma Rufaida sometimes o sane I do buy clothes from him man kan nyala ngumbe shisha I mi soja pa ba ma ay ku pare direct opposite di nyala town polo ka yinchana anu dirgu polo mbalama di mi nyala ya nyam pa polo anu zazo mbalama ti dina ne zaman kan namba zanti dina ka go borle anto contact to ko na deliver on to zan ne mama zan paga de nambia nyala ko mama sports water active water mbalama tunkumi other production shelda yina first ngoma ngona vena nam denam balama and so comes a hamika vena enta abenda ke medical laboratory nti yul koma denam kasi vena konko enye ko shel denam kasi ka bigana dinan ka ay vera ben yalale den kunye ko shala ka ni bana mala fi pa kaptela yila active water mama kuma ka so yala ne ko vielle pan la balama so ngoma benanga le mon belfu ndo puni dinan ka ni gba ka nyule ka so yala ne ren ka ge la zo ka bol active ma hay shab di shahrani dinan ma ka adablem di kaya adama tiawe ni ila hanyule abuse amena pa en lanka ani active water wodba attack pa kala ran balama amadi kunu mo ka ku bon kama ni gbana ya bien ka ibu la sports water mama en vena nan balama ka so ya ni ye shawa mama no tamaza ya madin na fa na shele so vena ma chambe san ma antunya kula ki store kam de nyala dem bien ko hara so Rufaida terna babla sama kayin to Vocom ka labna ma and are jimni to double benefit does a benefit or best to me double benefit or more yes okay so bro chekan labna asane Rufaida ni to double ndir amfani ngare baba yes so ka cite example shele dit nanka pamendu chetawa bihma shi nyindum karna ko jeni nyin subihmu ne ba mi ni an gbapulu hale ka dwa mo to dwa ama iti zab ka paun la nka bia ni manu ko abinye karangan la
de ce moment là te dire enfin ngarba comment on start to a complicated issue kat discuss. Yes. And it's really complicated. One kana tele on yele en shile ntuzo pa ma yeto biala. Okay. Any honesty de viel pam. Pa na to nyang ne kawula be wi da na to nyang de garo kawula. Ka do ma me tizo ya ka tamal tirta pa ba ka ba darban ya hare. Okay. Ntirte be. Kama manijian. Manan dar mamman jarjar. Okay. Manan chanda ant dar jarjar. Halam pa yum da bang nan yare to ashar mama. Manan dar mamman jarjar. Kom jenen no mistake belfu biane ka boise bois kan ko to lapse. Okay. Because from the background training shell ninya from home. Kan zang bola te banam example on bob te manam sham halin te kane ka te manam ba kane den ka te zambe bi hawoni halin no zo akana te le donu to yoro bi school fees ko pa no ni yorle honesty ma shi kan yelwo okay de zo ya pam kama yel ka ka te ko pul ma so yen le sonda po ma dem pul pobo the one easy. Okay. The malah spiritual aspect. Yes. Yes. Kadan che physical ma ayen dilla bibi hal kana on ti tamino zazo so. Ko dai. Tinji sa shalon. Los betung ba wona pam. Ne pamin do yen che kaduma di fa bihma. De ko to non possible. Na la nyim pa ngom bod no do ma gbo bihma. Aje no guba bima mbela sane ka tungban ma zakpa na diro ko lehirba. Yeah. Ama tizo e pam wana ma tizo pa ma nsurba gafara zo don tonun karba pabo polo. Ka ninyu au fabi aidan sane. De bien haldo shabe mu to mu tabe ho enye bi mu so am chantin. Yeah, of course. De be yon. Yes. Unlike pashabba bien o ba nyobia o min do yiche taw ko nyobia so so am haltin yo halin so are darban ya hare. True. So niman ma izi kama nirba moto kon le da biam malbane dina maybe dinya nyin do mon bona anyi bimo ka soare chena ezi da debe male no ye to atula parmi dossier chabo like doma zorla pama like the woman is harsh. No, not harsh. Maybe dinto non kare onda ye to ashante pamo yang nama. So anye bi wumsum she parmi do be she hal do tuna nan careful na you see where sha on apa abema kanin da tirma. Yeah. Because na wunde nyun dir wahala pam ba family to a wala ka nan makan tumbiya sheje no bebo sheje ntakamba no I won't do that because mila struggling shanga chana and take care of them. So doma min pa ditinin ka chap kana sunsun bande yele to atula titaba ba ko to murtaba. Of course. Ama do you know in number okay ku balancer hal ka yati nyanya iben yurmo ba binu to non plan ka kolum dada tama ko kol dada ma disa pu ko kana ki na pu taba ka be ma be wula yes shabmin che taba ka labna yeah is there true bibia yes true be ma kom be ma yen mun halle kanyim pawo nambo e bia suni duma gba yin kan nambo bena be yurmo kan lapsa pa mana de do dunia ne mi to awo bi so aka kara pa yumi pa go be zo pa na teta atuzo pa mi be nkana du do mi ma mi do bun ma yi so de malab she be chiwo la sharga kuna magu ma so rapa sora te po na ni be yuel le kar panze wa nire yina nire mba dabanu easy kanya kamaya to abishani shi zanpa anye pa mini ayi dana ibiane imamli shi ni ma kan yin pa yen cheka do band bu tunu nun selfish ditinin ki dogo rozo halu shi le sha wo ka vinyale na pa wa. Yes, of course. Ka vinya na gba o yela pa o nwa de tunu de chankar chanve ya kar luntiti. I mean
dabsha bjani like ina datera then gorozo aspects nyimpa nwa abnya den nis ka borna ne you are going to teach the man dabsha be being problem come like nyimpa man for you are bad and no, if you advise him he refuse to listen then you find a way. No, advise him because kama wula hankala ka mal hal karate ne awu mango laka dabsha do man be nyang dunia polo because in your global village katibema technology zoya are good to come and take bibi ho pambiane is it Anthony be 16 years 15 years 17 komido amiden tale most of them tell la Mexican soap shanga bene TV zo TikTok biyer shanga bene o mean join majority time shelma feelings ma kan na me so ben you know do is ku show tight corner ay nyam ko ka problem kan de man so on ban la nyam ko bon ya no shem on no smart o bo hande de bi hago ni shale so apa be a girlfriend ya ai do adi be performer de butuna zang le talo be ko en wa ngoma antunura no o ya ni vo yele nya andi to ni vo ya do agba ni vo yele nya because di apa ni vo ya bo ka zo be du na no you understand so man be nyerla la pa ma fo ka do o pa ya no de tuna te no be de tuna to kan na no zo bo hanle ya nyi bo hanle you ask yourself that because human being nya you understand what I mean? Rufada is a bro. It's totally dead. Yes, I heard a story about it. What she's saying. But if you still want to be behind as a man, you don't listen. I've been born now the advice from your girlfriend because girlfriend man nika married my yinda. So if you tabaka the man aspect ma be clickera. Now the yinda amle abanda pa ma na hamu. I didn't me be wuti na zanga pa chang. Kabuto nchiko wumdi nyasum ven yalanga ba ko le son to kuma le ka wula ka ko pa finally so tem de la samano ndir bun ma songlo ka ton dir lorma pa de sa afsamle mbala me be ra en wa ma ka file no niveau yel no be ko zorda bem no yela amo yela karam mal biaguma ka bo ma yan nan sha hadi karanto bo extra power ma extra power is bien ka ko high lawyer sha pour ko defender of course ba understand ban understand ya high lawyer sha just to satisfy her don't be greedy on them because on dollar konko anan greedy ni ma I just low mind chan lo shanga dem so mi bien doinga iku o kunye doinga ka ba mal taba no kula bon so show la pa bien there are a lot of decent women out there akoya decent woman ko yera yema amende tuna biamango ka biamango ha to do shiri tuna mballe kanyin tai because I to mal ma shawa ka ai un yela sha bi wel ma yimo yela ni it doesn't make sense kay to akam kam mal man shawara nirba ye to apartment dossier sometimes hala badoro e bien de tuna yerlo ko ko bien jingula amagba ben jingula so wula kan ka bi hagum malki bien okay so nir yer honestly shall benefit shall kama madam nir yer pa so bien o da to lo bien yel be man tiro do man to mo danya ma matma hal do ma to jar lo ko dashin ka fa anda pamo bien yel lala ka be mo feel na ngonen de be me mind twist ko nyala aw akana ka bizan la dirata amazon la dirata believe no tiral te shamni isina te banam da nyala driver ma on to yi 1 month 2 months kabu kuna de me bu no be responsible because on to ta changma so bola la te man da no honest mo ya ibanan zango tinya de sa agbanou zuru tam kama ate nyel ma biane zongo ti yo ti generation wo ma tribu zo ya mangle yelbo yes so to pa bo ma she banan tapson kat za benefit ma kana amma man ku jam ne banan benefitera yes of course because ni en pika chomin bi hala kayiko bima mpashe kaptel lepso habiana ba kanyin lankane kata hala ana ku yule banka makai kwent baram bon makafin yana so pa ma banka bima chen maka do wari nan to kaka azantama the so benefit ma so telema it's a very complicated issue so Rufaida kaman
bro no ye shelmo trishi ni mane even though kan ni mane ni ye to amapa la andi ye selfishness mo look shapulo biane kan de yara ye mo ka ye shelmo ma de malade mal bukata ni to bo nirba ka de papa wuhre domin pardon to ne be tabsham in terms of do for sex life. Because when you that's why we technology, as my brother said, technology bien po ben yar shanga ben abin transition so to ne na bo hado bo hase. We have Google, like sometimes but the food men eat, it affects them, but double and pull. So you go on Google, ask questions. What should I avoid? The checker. You want that umla story, Shalia? Lady Sue marry. Only maru marla ni ukurugu, and doma Daniela Yulana. So maru like. Though she was okay, Doma that provided Ben Shakam through, but the girl wasn't having sexual satisfaction. Koyel Doma halle, Kadoma be like obi change ruba adjustera. Then Kotis and Chantam Male, Doma brother shower. Nukula brother ma, I'm not lacking. Who provided Ben Shakam. But me no do she ka mbanyar satisfaction. So they should help the brother. Maybe ko duna biara. Won be yolo no advice o won male maybe solution share whether team ko into ka ko into. So male o brother ma shawarma. Ko brother ma chanti yale. Lady ma idana o pani yelsa. Kadoma prende zon karpanga. So and his reason was Bozurka Oyenzo Mino indoors here to enchant mal with brother shower. And the lady was like in Yalamaji Kaba Agestera. Maybe Borley this is come on like I'm going to cheat on you because some of Lab and Yarama the leader part into cheating. So there was a cause Ochante Mulu brother shower. Banda chante tum the sandani, Kagio Malabe, Lani Randa Kuyarmali. So the man Gilma Yina Kabo Nirba, Kapchante tum sandana nam duma. Then Kode go pa back, Kanampa bo solution unto mama. This is Pamandana Baba. Did you so in Gilanya? Avatar na pama ibana to bo solution kaba mal shower ntia no is there is there ko shabe kaba ko prepare le nice le ko dira ko dikaba kaba kana do come dia shilma vi bezantini sa like she's not educated so kunyala damp then one day she me go to call mani overla pab team like kaya mata so come mbeshapulu kayo ayo opchame dani kato direction so ashela oborma no yelma kama like oborla do double team ka vimulu oidan da biala katanga katuna okay so ko katu ko makarto be ko lab ko lama kema no yelma na pala for o mama oborla ti shali yen cheka oidan yugoruzo Kan yolo tombo ko hara da batima. Kato direction to pharmacy shall be SZ so almost so me tum de l'animani. Yo chamti explain it to. So kapun dan call Zuma. So na kanogo kana te bolen really. This is the problem she's facing. Okay. Am banga yon ko haben shakto. So ko cham kan Zuma to kwati matu. And me da party shall the invaluable ben shower. It was like just add it into your man's drink. Okay. The be change drink no taste. Okay. Or color. Okay. So ko kwatu
And the man never suspected anything. Obey suspect see kama onong ben shano ko de sa ashilma ko ayen rijara so ngo keni da chang vie yaranga do ngono to ban so boost ba we believe kama so pangala so nye criminal lawyer haita to defend that case. Qu'est-ce mais ya sabe nding man la diama ba very moyen to abi to akati yaron a lot of people are facing la so they me check ati yarma kama atin yaron ngoma to zo ya kati yar nirba to bi jityon woni te tuso ai yunu programme kabo na di amfani ai ndia programme ame gba yun le karanya akubo na ka criticize nirba be ka ku tunivo shaba so ne bugbaga la no ka nyare picture ma because tin yar wa amfani be repune so on be won ma ko en tap nzan chante ku amfani nzan to ma like he said ma so come now I entitled to opinion yeah. And so he cannot teach you ka yele to ashele obi yelmena kama nguni nye best bro yellow gba na nyele sham agwaiza hankal so and to non ka din ma chant duntam on yer sham be karab duntam yes so bro Sahma alankane Afana West so halali da ban kurle sa ko nya nin kurunu jia ka ku pelam bo lugole to ashilin bara ashilin da nyere so ba mi dagba nin kura chante pa ba yela shishel din ya maldun don ven ya ngamba kati che ko pelman no ko pelman ma fa ko bla nang putin nang shikir ngo sha banda ban nang shab samat ni shikir ma barga la dab ka shab mi sati nir barga dal na pansar lame de dolla shikir sharanya yu so okay ngoma watin cheleza pamle na sha ngumba de no bol na bato ba ko body shake so final West kunya me ti mal solo na taba pamro yidan shi solo yi biane ay nyam so kam di l'amfane go ma bunwo yisa ka akan sha ku mal pauna pa ya am ba yan sunan solution ma sha benefit ma ama paba ma man sani bo bor kaje dabba dan fan pam ngartin diran fan of course because tenen nguru genne ban sha kan pula nan responsible mbala abu non responsible wa bebe nyele ani tin yel shama den nyoanir bu pam ama to ku yel medi to opinion ni nye share mbala agban ma share amin ti channel ma mala the comments. I want to sub comment section bana so that next time not insult people. Uncle Mars, your page people are using it to insult people. Yeah, of course. So sometimes like iba video baka mbe do me I don't go and read comments. No, but I mean kind of so comments kala kuna na ko so is it man that monitor comments ma banda yeri to come on lara because I'm used to it. One thing sharing be kama yon tuzume kati jetaba tabzo so bien like donc non kamena be shamo on to ji pro karanye manko fil so din non karanye ko nyara mina ma eta mala nyela exposure ajila kaben exactly so the jamaka you have to be normal to these things several times so comment offensive comment karanya man Karen, but I'll just pick my phone and type it. No, it's normal. Or sometimes then you have to be patient. Like she's solo. Like laughing around when it's normal in life. So our final words. My final. Be an yada la nirman o panso on la comments. Ay, bungo baba comment. You could tell man ben comment back. I'll reply. So my final words is as Uncle Nupuyema, everything is okay. In relationship or marriage, if both partners everything will move on smoothly, perfectly. But I still stand by Dabba
benefits of pam. Okay. Ngarpa aba. La kana. Because akuto mazwabia abo muhuzo. Katete cheta wakanze nyemji. Why will you do that? Ma yara pambero kune. Okay. Zwawo she konko. Oh, Uncle Mas. Okay. So fine. Chekang bazan pyongo kazam pour sonte provider intitable dampi ne benye sa kana dumo kune katete zang enfant Sheldon bien zantiyama. Topic ma is broad. De biala be de yainga katena ko pre discuss moma kam malta ma kam sur now dinan kanye via biene kala fi baza habiene maybe tin la nye dapsle into la jioma tin de tuniti yelpa lo chapulo katbe yelpa katena to yelpa animane ben yel shalama enfant yela dembe pour pam kanere pour yelama ay bona di enfant ma andile karimi kulanya nirbu tubumbia sone antu kulantu because no it's normal. Yes, it's normal. Milumbo abu muazma nye host zante jimo campagne ya jandi ndi yel mankan nyama yetu achanza mankan namba zanti mana yadina anza mpa screen mazo yes kanza mankan namba zanta dinang me anto bol 024 241 1831 024 241 831 so I boile mankan yala uno delivery on to kuzan le paga ambe lo le kam ta gbata parga han bo she demi no mo ka ma sa han to ra chang o sanma o boutique ma yala dembe shisha yes ndi yala ko mo to vena nam yibe active water na kan yala la ko mo ma mampunyu le ka kanya fan Sheldon be pour bezo agwa bon ha adila te ba fan ma agwa to bore shinu ako change to akamne bon ko hare drinks anto nyala te ko ma vena demi nyala maybe agwa bormana dan chante into ko hara de sare sale mbara a chantu langana completely limited vena no mama no be lok chapulo mbara ma bon buga ka dale cham into ko hara yes donc bien mbalama les intérêts kazan pour son manager woni gare comme CEO Mr Samed intitable producer Mr Dan ne pas ma pour le programme ma kanama les autres bien recalé na ko pour le tinya la bane la matizan je ma tête au tinya salam alaikum.